Karbi Film Society pen Karbi Alam Arjan ka chiparjan abang pubang pia panjo padap ki cho hor mukiron. Hanjang Langso Indoor Stadium along Perang kya mai ke pa. Bitung Reng Thama constituency ang Kanglang kithepen kisung ki phawra tumalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen kahumuridam. Kardom Karbi Prantam biota ke thana bang nili Wilburn Kropi non biotang non pen arjoi tha. Karbi Film Society la pen non hejong Diffu Cultural Center Deputy Director Arpu pen ke sang Hemari Tokbia tum cherap chirisi aru inkora ner cap ani Taralang so Karbi Film Society asa hema thengnu Karbi Alam Arjan ke chiparjan abang phubang phiatum panju padap ki chugijun ke dangso hormu ronsi e clivet ki duang thek chepaklang Pirthia dang kading dang lang coronavirus abura phan kachidan pen ki bi lockdown mate kangkir kang hap ajoini Karbi Alam Arjan Pirthia long ka chiparjan abang phubang phiatum ta jo padap ki cho phan ki rinang lapen ki mathana ke det pi somindal me karara tenglo Karbi Alam Arjana phan ka chikia bang phubang phiatum chiklo joni tokai Lam Arjana Pirthe pen hemarlo bang angru bang ateng donanglo jo padap ki chojia phan munthi nanglo Lasona Porhut Karbi Film Society la pen Diffu Cultural Center Deputy Director Barim Hemari Tokbia tum cherap si aru inkora ner cap ani taralang so Karbi Film Society asa hema thengno along Karbi Alam Arjana long kachiparjan bang ingkoi abang phubang phiaphan sanghan dali jangthu puruya thela pen nokan gachidip ape mate mausron si kirap pajir Lam Arjan ahon seria tumaphan sanghan keron amolong Karbi Film Society a kongchun bang dilipe Diffu Cultural Center Deputy Director Barim Hemari Tokbi nongthang ke do Lam Arjana long kitheruk long jibon teron rangmukrang teron long teron mohon taro lapen arya sangho tum chetong dun Society pen anut kaprek ahon seria la pen along kaprek ahon seria tumaphan jo padap kinang sor hormu ron ponthu lang pota hon seria potu sanghan keron amaya long ningje West Karbi Anglong Tumpring Agriculture Seed Farm Quarantine Center along kichu kijun mimi pusi quarantine along ki do bang photum ningri rinti West Karbi Anglong Tumpring Agriculture Seed Farm Quarantine Center along kichu kijun lapen kisanga kandit ki mimi mohor mobile pen nepsi social media along quarantine center along ki do bang photum radaphan paklangsi pachini alang litum akol ki pier tengke COVID-19 na keso kelong abang phu ki do kandita pangthir themati sanitize tesi biko posi ki dong podo Quarantine along ki do bang phuaphan sarkar pen tangka panong ta do bonta Tumpring Quarantine Center along ki chokijun meme pusi quarantine along nikre pri ke do ke pang thanga bang photum aningar lo alam chepaklang देख सकते हैं आप इन लोगों को ये हैदराबाद से ग्रीन जोन से आए हुए हैं ग्रीन जोन में आला आदमी को और ये देख सकते हैं आप महाराष्ट्र का आदमी रखा हुआ है जो रेड जोन से आया हुआ है उनको हमारा साथ रखा हुआ है क्योंकि इधर में ओवर हो रहे आदमी जितना इस फ्लोर में होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप रेड जोन का आदमी और एक ग्रीन जोन का आदमी एक साथ हुआ है और आपको देख सकते हैं ये बेड है यहाँ पे एक पॉजिटिव निकला हुआ है ग्रीन जोन येलो जोन पूरा एक साथ रख के सबको मारने वाला है इधर देखिए तो हम चाहते हैं सब लोग कुछ ना कुछ हेल्प करिए ये देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं देखिए दादा এখন কোন কি সেন্টার এখন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের নাম কি বা জগা কোন কোন এখন ডঙ্কা না ডঙ্কা তুপ্রেং না ডঙ্কা তুপ্রেং আছে এইটো চাওক বরাবর পানী দি আছে সব এনেকা ব্যৱস্থা একো ভাল নাই ইয়াতে মানুহ বেমাৰ নহলে বেমাৰ মৰিব এইখন দুখন বেড দেখি আছে যে এইখন পৰা এজন পজিটিভ ওলাৰ আৰু এজন তাৰ লগৰ আছিল বুলি তাকো লৈ গ'ল কিন্তু বেডখন আজিলৈকে লোৱা নাই আজি হৈ গ'ল 24 আৱাৰ্ছৰ ওপৰত হৈ গ'ল Thatlang so penili tuma pheranki jason inghi pen na kilobirta Hanjang Langso Rat Cyclem bang EM Barim Rajendra Rong Pila pen EM Barim Jivan Chandra Pathakatum Chipatir bi Ponsi Aruni Pha Inkoraner Kebani Arnitili Hinia Por pen Hanjang Langso Indoor Stadium chatai long pheranki mai ki padopon abirta bokojan rong spia pheranki pen card news sa hema long birta na palim Mai chengche prang recharge samsi sanitizer pen rikeche prang therapy social distancing around ateng pensi mai ingni ponlo Mayalong EM Barim Rajendra Rongpi pen kachiphan phupon Mayalong EM Barim Jivan Chandra Pathak pen kidamtang Aruni Phai Krekatham Arn Bogajan Community Health Center along in Homeo Dr. Sheikh Ahmed Ali Kadaria bang Hospital Arlo along Amat Inut Ata ke jum hek also pia phan ki cholang rem ja phan ka bo iben apor
thanglo ni pinpen bokajan police station along FIR pidamlo la sopi osia methang aning ke hanga tengpen nep ingnang nisi pini arnianta pajui ponglang sila so also bila per ahema soda tu ningkang samsi chepaklang si pherang kya mai ki phaksi than pajermi mailong Karbi Anglong Women Justice Forum MIP Violet BP United Karbi Anglong Women Association AGS Purnima Katharpi KSA MIP Simeon Rongphar AJYCP Karbi Anglong MIP Jitu Pukon Asu Sari Hajan Fen Ritu Kalita Chunbang Pradeep Satra Bokajan Sangmarli Asong MIP Tina Temong Bilaben Chunbang Kareng Su Intipia Tum Chetongdun Mailong Kachetongdun Abang Kubang Pia Tumpen Adai Ki Dobek Abang Phopan Pini Arniata Kupia Potsi Kidep Kang Nang Pon Pedep Loma Laso Lamsi Manghu Pronglo Bokajan SDPO DCSO Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Tumaphan Anta Chingki Chingwai Dam Thailo Wai Pheta Pini Arnianta Law and Order Tum Kang Samrike Pirthe Majonga Phata Chikida Mathaya Vedat Lupsi Ningjerinti Sita Ajada Bidi Pen Non Kang Sai Kilong Vek Jepan Ington Te Pin Pen Chisong Bopen Adai Ki Dovek Abang Phopan Nep Pen Hep Kang Sam Pathapsi Boreng Ang Hoi Penta Pachi Obup Nangji La Solong Un An Pen Chirap Chito Dunji Puta Lamchak Chipitekang Ini Dr. Syed Ali Ahmed Kadaria Kaculang Remi Pan Kabori Apu Tak Sini Tum Dak Press Meeting ni Pono Silbang So Apu Tak Lepas Bang So Apu Tak Lepas Family Tu Justice Kilong Pamili Pansi Ili Council Authority Lepas Law and Order Atum Pan Cuni Ring Tu Je Itum Karbi yang long Bupe Long Aprek Adim Stami Tasona Godona Kami Dia Jepan Law and Order Authority Council Atum Kacada Punai Kenang So Asini Tum Rat Tum Lang Sialang Tum Apan Akirap Itu Apan Aku Cakap Kote Di Tum Rat Tum Lang Tum Hani Tum Kaciki Sini Tum Asona Asi Ipo Abang Pu Apana Family Tum Pan Hok Peda Kang Sai IPJ Pansi Tuning Ring Tu Council Pan Lapen Memorandum Sami Tum Swallow Song Pencenglok KSA Pencenglok Aprek Tum Sami DC SP Lapen CM Tum An Sami Pipon Lo Sami Piniani Tak Da Labang So Initiative Mate Arpuchian Ederson Si Labang So Dr. Han Pajui Pong Lason Sini Tum Teglong Nasilake Arona Teng Pen Pustame Chokam De Pusini Lima Tadamji Te Ichok Te Abang Puchi Sekar Era Pistame Police Tum Stame Law and Order Authority Tum Stame Nepompe Pinian Pajundong Lapen Lason Taxi Council Tumta Piniani Anta Lang Dum Asapta Kamataduna Veda Lason Si Ni Tegdom Si Non Lockdown of Hudong Si Dr. Tum Pen Arada Tumake Rap Jong Si Avi Pulote Ni Tum Dak Matadamji Ato Varsa Veda Pusini Lima Tadam Asini Lipuji Council Authority Lapen Law and Order Atu Labang So Putak Labang So also Putak Justice Kilong Pamiji Pansi Alain Tuhani Tum Bihin Kantuni Report Dit Pikang Kirkang Haba Por Hutsitami Karbiaron Bari Matumke Hakopen Kardom Kardi Karkli Kaphejo Mate Sining Richo Phan Kachetok Asai Ki Apor Pen Pachunangko Lasira So Por Pen Pacheton Dunsi Eongdung Inglong Kido Karbiaron Barim Nim Kirim Arongki Laso Sai Pachun Ponangkoglo Sonsi Hamren Adung Het Tirkim Sart Heti Sorong Amika Rajeshwar Ingtia Hem Aruni Phai Ingoran Kepani Sining Richo Phan Kachetok Mate Chujuna Jai Mek Pamanpon Ada Porphai Sirkep Penani Kangsang Porphai Priya Porat Kurusa Rajeshwar Ingti Lapen Borwa Asopo Johnson Ingtia Tupen Chipari Deng Ponsi Doanang Deng Sitami Ingsam Jinpen Karkli Kaphejo Sai Pachutpon Kachini Dona Tengke Vomut Vokanta Mesen Lapen Vopong Piarui Pengta Angthin Amut Mesen Kachitong dun habe ke theke dinga tum kaning jia tengke pininga ningkana phanchukrem chodam amu mesen mi at pusithan jai megalong bidda tiso barim ward commissioner ram singh terang lapen abarim hamren town committee chairman boronson ingti lapen abarim ward commissioner thon singh tokbia tumta chetong dun kamkir kang habahut puoi phet chetame arnam arnia sai pumathasi bang pharo hini sosi armu chetong hamren nok supi pen pherage hundor kropen nankelo piota Namalam support pan biota mo into ponik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Looking for your household essentials? MS Phangcho Stationery, one-stop destination for your household needs.
Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Pangcho Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Kanch Water. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. Dihinamo Piputat Biotalong Baktulon. Number 6 Pitung Reng Thama constituency ang kang lang kethepen ongdung hembrit kana hoklapen kidu kethak kichugijun mobi akisunga chitong nang arat atumaphan aruni phaing koraner kep ani ada porphai kep raj team apor malom local MEC mati Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rongkhang kahumrida mabiota pherangke pen biota nakpole Biota kirip dun long atengke labang so langge thenang kele rojok menmeji phang theng prang dera mukmuga song la pentara dubi bhela para rong hem tuntlina tumaphan pangkasika churi isi Dali Lepen Kechua Shanghai Hui Kira Pajoteka Laswalong EM Amar Singh Tiso Telisram Ronghang Dongkamuka Municipal Board Chairman Board Commissioner Sarlong Kibe Mongol Bay Rongkhang Lands Chairman Water Resources Executive Engineer Mijikro Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary Board Chairman Ditolal Hasnu Revenue Circle Office Dongkamukam ARO Nilutpol Ronghang Lapen Singdon Ronghang Tum Chetongdon কিন্তু একটু সময় লাগে এই যে চেক দিব আপতকা স্যাংশন দিব চেক দিব আজি বিসিএস মই মিনিষ্টাৰৰ সৈতে কথা পাতিলো সবন্ত এইটো অলপ সময় লাগিব গতিকে ইমিডিয়েট হিচাপে এইটো সব দিয়া হৈ গ'ল মই এইখিনি মই এতিয়া 17 লাখ দিয়া আহিছে এইখিনি গোটে হৈ গ'ল এতিয়া তাৰাডুবি এৰিয়াটো আছে চাউল দালি নিমখ দিলে গতিকে হে কিবা কিবি কিনিব পৰা নাই মানুহৰ কিন্তু এফেক্টেড আছে সব দি দিয়ে আৰু to honorable contractor to Hotmania contractor to koi dibo lage to hunkala hobo lage nele mo ya rahi bes koibo pare Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong mati Assam pen angtan Andhra Pradesh along saiga chongda damabang phiatum date piadang lockdown ki padupen kichu kijun lapen kidu ki thaka kisung pen ki pajok vek jia phan team Karbi Anglong ajalin bang mati Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang phan kirap kachahang Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong mati Assam along ripen angtan Andhra Pradesh Niluru District pin code 524410 Titidu Police Station ki parloang kang kido company along si sai ki chongda dun Dit piang kang lockdown ki padopen alang litung ki chongda dun na company ta kakhendang cheka jok kichu ki dun lapen kido ke thaga phan thidung ki sung chetong nang lupasi alang litum pen chethan lasi prabjin pen ki rab vek je phan alang litum pen kachuning ripado Selaris tami kilong dun selaris tami lasam kadre jo na jo kichu lahaya wasaya tami kavi akisunga jo se alam litum tami litungan kisung pen nangap se Sinono pon itu labang so o company no itu gari motor kecil yang di penajo labang so box nami gari motor kami dat penajo ka supply no liten selaria mukha sami ini tu mana pipi lasang kado labang kichudi udah seksa layan sami dolo labang hem di dalam sami ini tu penangan ke damji pan cepori bolo wakit sami labang so gari motor lockdown na joini pen kipo na joini pen itu cetak yang long di kota mana kedua saat dengan anstani ini lo alam itu alim dari itu mati sudah si ini kan sampai alam itu macam ini bang itu dan itu mana pen labang so kardian long kan kedua saat dengan anstani ini
Karbi Anglong pen ang tan ki chongdal damatum date piang kang lockdown ki pado pen company anta ka khendang labajok ka chongdal thai ka ve pen ki sunga chitong nang asonsi Bangalore long ka chongdal dam difu check solang so number 2 sikari tisu arong asor sang pimina tisu pita kichu ki juna phan pen cheng lock pen ana ki sung ka chitong nang birta kat news along birta nang pale date piang kang lockdown ki pado ki chenga por hut ke kichu ki juna phan sang han ki ron ki do ko jok kichu ki juna phan ki sung chitong jok plot lo Stame lockdown ki pabat thu pen ki chongda dun a company ka khendang chega jok sanghan ki chunam jia phan penan pata room rent la pen lai da bill ka chepi jia phan the dung ki sung chetong nang lu pusi ki sung ki phobang ki sang pi mina ti so pi pen pachini Pasi team Karbiang Long song japo mate Karbiang Long to namas council CEM tuli ramrong hang pen ki rap ki pajir vek jia phan alang lihin pen ka chuning ri pado Alang li kedo adim la ki JP Nagar phase 2 Bangalore alang li phan ki rap ki pale nang jia dim Raju Lama Vijaya Bank account number 14180101144421 IFSC code VJIB 0001418 lapen alang le contact number 9606576978 Henlo Bini Karbi Prime Time Biota Bangkila Pons Kang Ton Pariglo Dumi Takmi Korong